Yabona abafowethu sekucacile ngisho isidididi ngempela ukuthi uKhuzani wayivotele. Buka umuntu owine umkomelo laphana kuKhozi umuntu ovote kakhulu 50,000 umlandeli kaKhuzani futhi uyinduna enkulu kaKhuzani. Bafowethu uKhuzani lo muntu uyena wamnikeza imali. Naye bafowethu inkohlakala khona bafowethu yabona uKhozi noKhuzani bafowethu usikhathele yibona sebesimile abafowethu ngeke mina ngiyaliyeka uKhozi futhi ngeke ngiphinde ngivote nje uKhozi. Yabona nje uKhuzani ayikho imali ayiwinile kubuye nje imali yakhe wekade evote ngayo lo muntu nje lo muntu uyezowuthatha photo u22,000 wokuvota ebevela umbona na u22,000 wayiyena nje bafowethu ngeke icorruption bafowethu ayisoze yaphela uKhuzani unomona akafuni ukudliwa yena bafowethu ngiyajaja nalo likhohlakele bafowethu livuma kanjani into nje ngoba phela kuyacaca ukuthi lo muntu le mali uyinikeze uKhuzani wathi akavote amahloni kimi noze nimbone uKhuzani. Ngaze ngayikhalela imali yami engavota ngayo uNkulunkulu wami kube ngavele ngayiphuzela. Hayi mpungo mfowethu ngabe siyakubongela sithi halala ngoba nakho uwinile. Kodwa manje ayikho into esokubongela ngoba phela vele imali yakho lebuyayo vele wakade uvote ngayo phela siyakwazi ukuthi wayivotela nenza icorruption nokhozi. So nje hayi vele ubuyelwa imali yakho vele fana ukuthi le mali ubuyifixile vele isiyabuya vele. So nje lento eniyenza kodwa bafowethu iyasithena amandla ukuthi siphinde sivote ngoba thina sivotela ukuthi kuwina umuntu woyiqiniso. Manje menizowenza nje ngesiphinde sivote thina. Amahloni kimi.